Jola nophungale nje namhlanje indaba yethu ngifuna siyiqale kanje. Dadewethu uyaphila. Ngiyaphila phungale. Sikhona dadewethu bakithi. Uyazi ngifuna ngenzele kanjani? Ngifuna ukuthi usithathe usibeke ukuthi ubani ukhule kanjani, ukhulela kuphi, kahle yini esingakhuluma ngayo. Unikeza nje ithuba. Okay. Igama lami nguNomvelo Ngwangu ubani? Yeah. Mangikhula bengibiza noMabutho, kunezathu ke bezenza ukuthi bangibize ngalelo gama. Then mangifika ethi yazi na ukuthi mawusuke emakhaya kuba negama lokuhamba nelokuhlala ekhaya. Mina benginawo mayithuke kusho ukuthi kwachumela ukuthi elokuhamba. Ngoba nguNomvelo nje ngidabuka le Great Town. Taba ikhala amanzi endaweni esigodini ethu esembulwane. Yeah. Ngize lapha ke eGoli ngizofuna amatoho ke. Yes. Ngicela amatoho ngihleli. Kodwa nje ukukhula kwami mangikhula. Mangizwa kuthiwa ngina 6 months ngisuka ekhaya la bekushade khona umama. Kangubane ngohlala kumalume. Ingaze zathethi zeni singazazi njengengane. Ngahlala nogogo uma wami ebamba amatoho eThekwini. Hlala nogogo until umama afuna isite akhe bese sakhela umuzi wasekhaya. I think ngangifunda kuma grade 2. Grade 3 umama esene site yakhe sesakhile sihlala khona ekhaya. Sasuka kumalume. Until umama zaza hamba emhlabeni. Ngasala ke ekhaya nobhuti wami eqeda isikole washona khona lapha eGoli azosebenza ngasala ngedwa. Ngahlala ngiyi-1. Yaza ngikhumbuli nje nangeloti la ngakuthi benginosisi wami first born kababa nomama be second born be third born bese kuba fourth bese kuba yimi bese kuba last. So mabehamba usisi wami lo mdala uganile. Lo munye uyazama amatoho kwenye indawo yaseGreat Town eDrobheni la kwenziwa khona umbila. Yes. Then ubhuti wami senza benza grade 12 nangenza grade 10 mayiqeda angishiya hamba. Ngasala ngiyi-1 ke ngayibonela. Yabo bekunzima kakhulu ngoba bengitshela ukuthi isupport ngizothola esayidini laba base ngiyi-1 futhi singasekho baningi ngoba besibaningi kwadethi su5. Bengitshela nje isupport ke ayizokuginqela kanti angibuza ngelangeni. I remember ngemonth end ngihlangana naye eshop as usual ngoba bekade ekhokha ngenkantolo. Ubaba wami benabafazi abawu3 ne. Umamkhulu umama bese kuba umamncane. So maye sesehlukana nobaba kumama sanjiwa ngisho ukuthi samuva sahlala ke la sabe sahlala lapha ekhaya lethu. So ubaba belethe imali ngesondlo sasenkantolo. Aba kwesikhathi kwashintsha kwathi usezoyiletha eshop mayizogibela ibhasi emsebenzini sesizothatha nge-envelope. That day ngizoyimukela ayikhipha ngisho envelope that day afite aphume ephaketheni. Ngithi ngiyabuka ama 20 rand awu2. 40 rand. Usho ukuthi 40 rand. Ngaba namahloni ukuthi khona mangathi ngesitolo ngizothi ngiyothengani ngale mali. I was 14 manje 14 years. Ayikacaca ukuthi fanele ngiqinise lapha ezandleni ngoba umamncane tata kwama wami bengifundisa ukuthi ngizenzele izandla ngiluka emasingini ngimlekelela. Bangiphoqa ukuthi ngiqinise khona. So owasekhaya phakathi kasesiwambalo abasebenzayo mhlawumbe umuntu akhona befika after 3 months or after 4 months imbona athi gqi ekhaya ngiphathele oplastic ukuthi ngikwazi ukusurvive nje lezinto ezincane. Unalo yini ulwazi kancane mhlawumbe ukuthi yini le yahlukaniswa abazali? Angithi uyazi ukuthi esithenjini kunjani hlezi kuliwe. Engikwazi nje ukuthi babehlezi belwa ngimention ukuthi wayela nobani. Kodwa engikwazi uhambisa uma wami ukuthi wathi usekhathele ukulo. Ashiya waya kumalume athi noma wakhe ungamgadele ingane zakhe hamba ubamba amatoho kunobe ehlezelwa la. Mase nisuke kumama, mase nisuke kubaba senihambile noma mama uye wathola omunye ubaba emhlanje. Akamtholanga umbaba umama mayisukuhambelwa eThekwini. Mayifika eThekwini ngathi baphinda futhi ba connect. Ngoba mangizwa kuthiwa mina ngina 6 months basebehlweni kodwa mabefika eThekwini bathiwa futhi ngathi babila namasizwa phela ngathi ngabesitshela indaba zabo sibancane. Batholakala lo last born ke. Ukhona omunye watholakala yena last born wasekhaya. Uyena ke lokwathi mahamba isikhathi washiya ekhaya manje umama uthi ushonile nje saqeda ukungcwaba mhlawumbe wahlala few months. Anyamalala for 5 years. Samthola nje sewusisi umdala nje nakhona sesihambe sifuna ukubhalela ukukhumbula ekhaya. Safa umuntu samthola ngabanye babembona bebebuya kodwa bezemakhaya yini engabuyi. Yiziphi izinkinga umama ayebhekane nazo mhlawumbe phela ngoba nezingane mhlawumbe njengoba intombazane kanje angeke umama engahleki nawe. Izinkinga zala ekhaya iziphi izinkinga nawe
ongafisi ukudlula kuzo uma ayibhekana nazo phambi kwenu? Ilezi ukuthi masikhula bengibona ukuthi akho support umama wami nomsebenzi awusebenzayo awanele ukuthi ungakhona ukusatisfy thina sonke ikhasi ingane zakhe zo5. So into eyenzakala imama besebenze bamba imisebenzi khona mangikhumbula ukuqala eThekwini ubesebenza eshop yomlungu ukuthi ngoba benenhlahla uma efika lapho befika Thando edayisa esitolo yabona I remember eseyeka esenokugulanyana lo mlungu ayimsebenzela wavitane wathatha wastock izinto zasesitolo wathi ukuthi naye akayidayisela izamile walese ehlele ekhaya angahlali but bekuyi challenge because makufanele siye esikoleni angikhumbuli ngiqoka nje ngithi ngizogqoka into entsha nje njengengane zonke bethi maqala unyaka kufanele ugqoke icathulo ezintsha bengihambela nje ngonyawo lami noma ngiqoqa icathulo okwakuthiwa ezokuhamba mhlawumbe ezayithenga uChristmas noma ngiphiwiwe yabo kuba njani mhlawumbe esikoleni kubanye abantwana mawuqhamuka isimo sakho singesihle besibaningi ngenxa ukuthi kusemakhaya lapha kunakana ngalo ndlela athi mawusunakho futhi kuba happy ukuthi awususukile kuleli iqembu elihamba ngeenyawo kama uyambele ngophaqo esikoleni ngoba awunanto ozofaka ekwambi ebusuku uzoveta ntuthu uzohamba ngeenyawo yabantu uthola soqoqwe mhlawumbe amateko uthengelona ngalo wanyaka noma waphiwa umuntu uthize nohlobo sasekhaya bengibona ukuthi umama wami uyasafasha ngoba mina mangiluka abantu imali bengiyisebenzisa mama mbethatha athenge something ezokwazi ukuthi sisupport ekhaya but mayithatha bethu uzoyibuyisa engiluthe athi uzoyibuyisa ingabuyi lo mali nami mayiphinde secela ngenyanga ezayo ngiphe ngibhale phansi ukuthi imali yami lengiyisebenzile isingaka imali yami shothi uzoyibuyisa isiningi. Abazali I think basihlukubeza leyo nto leyo abazali ngoba nami bhena leyo nto leyo khona isalukazi nje singimise kabi kuleso simo leso umuntu avela nje angisusela indaba ngayibuza usho ufuna udle ekhaya sona namhlanje kimi nasi imali yakho we understand bese uyambuka umuntu kanti bayethi mina kumele ngiphile njani emhlabeni siswami ngiyakuzwa mangubane ngikuzwa kahle ngithola nokuthi ekukhuleni kwakho kuye kwanzima kakhulu engifisa ukwazi njengamanje ngoba ngiyathola ukuthi uvivinyekile ubonile ubunzima abazali abadlule kubo ngoba asifuni ukuthi naye ubaba mhlawumbe ku right side lakhe you understand wena uma umbheka ubaba nomcabanga ubaba usaphila ubaba ukhona mangabe umbheka ubaba uye uthini ngokwakho ukucabanga mhlambe umkwatele usafuna uxolela okanye usadinga ukukhuluma naye uthini ngaye? Angifuna uqamba amanga. I think nokukholwa kuyasiza mina ngingakasindiswa angifuna uqamba ngabambe iminyanya ngithi nginobaba nje lo ngize ngisho lamagama anzima engize ngasho lona babonjani lo ngayinake ingane zabo ongiphatha kabuhlungu mangibona kuphela inyanga ngithi ngiyedrobheni ngalamasente engimathole kade ngiluka abantu because bengiluka nabothisha esikoleni ingane zesikole ukuthi sengiba nemali maku December nami ngihambe ngiyohlanganisa edrobheni ukuthi ngizothi ngiyafika imali ama price empahla wafika kule mali engiphethe fanele ngithenge nokudla la ngisho ngithi kodwa nginayo baba ukuhleli nje ngamnyanya kodwa kuhamba isikhathi ngithe mangisindiswa 2009 athi ayikho into engenzayo angiyeke lento nokuthi yabo esontweni niyafundiswa ukuthi awubambele namaqhubu dama ubambe iqhubu ubambe into zakho ukuthi ingaqhubeki lapho ngadecide khona ukuthi sengisindiswe umntana kaNkulunkulu so sike isidingo sokuthi mina ngibe ijudge lasemhlabeni ngoba angazi simaphila ngaphansi kwazo ukuthi yini lenza ukuthi angasithanda anganginayike njengomntana wakhe yini kwazi yena nesima ekisona futhi engingafuni ukuthi ngisazi ngelinye ilanga ngagcina ngixola ngathi baba wami ngiyakuthanda but angitshelanga na ubona ngezenzo ngoba mangifikile sengiqala ukusebenza enza shoot ngiyamvashela ngimupha imali ngimthengele wethanda utshwala ngimthengele ibhodlela lakhe la goloko ngimnikeze ngikhombisa ukuthi ngixolile ayikho because nami ngiyambona maye nami manje usiyangijabula into indodakazi yami angibize ngagama athi ngifana nanoma wami njengoba ngisho ukuthi mangifika bengingahlala endlini yamakhosikazi bengihlala esitulini naye athi ngihlala duze ukuthi hey ngikhumbuza uma wakho nami ngibone ukuthi ayisengibona sengiyinto ke manje la
Sharon Top ngenxa zokuthi ngiyalothanda ngangalithola Yeah. kodwa inkosi malanga mangifonela ngoma nobani Yeah. isikhathi siyahamba kwahamba libamba ivoice yami Yeah. seku right mangifonela awu ngiyakuzwa ntombi yami I remember ngithi ngizama ukwenza teaching ngathi ngifuna ukucocwa kulo apply lo NSFAS Yeah. ngaya kuye ngisuka eHluphelo ngoba ngingahlala eHluphelo nosisi wami ngaya kuye ungafike ngihamba naye mangithi ngiyafika khona namanye ufenta agcwalise police station ayenze affidavit akakwazi ngoba bese limele nenkinga kashukela Oh yeah. so ngenhlanhla mangifike police station yena uyawazi ama-favors mangithi senemi yafana fika omunye umtitha ngubani wephoyisa athi ayingeke kuba buyadingeka la ithi ubaba akakwazi ukuhamba athi ubhutisa ngizokuhambisa ngene evenini sami wasayina wabhala unfortunately ngangayithola-ke NSFAS angazi ukuthi kwenzakala kanjani angayithola vele nami ngabe ngisaqhubeka funda unyaka owodwa ngayekela Ngiyakuthola siswami ukuthi kahle kahle umuntu ongahleli kuhamba kanjani ngapha esimeni samatoho khona lawo bamba khona njengamanje ngifuna uunderstand ukuthi kulesi simo okhule ngaphansi kwaso uyakudinga ukuthi nawe uxole nawe uzixolele uphinde uxolele kwanasi isimo lesinayo inature uyayibona into enjalo because into nje manje ngaxolisa umuntu inhliziyo yikho ukuthi ube nemali nethese wena kuhamba kanjani nje amatoho nakhona kuyaba be right ayazi impilo nayifana njenge-river of life agwingciza so akukho ukuthebeleni uyawathola amatoho right professional aphele thothi contract usually ngenhlanhla uthola ama-organization because mangingabala mangifika la eGoli bengizosebenza kwenye organization nakhona ngenje HIV ngitest abantu and then ngasuka lapho ngathola enye iposti bengisebenza phansi kweCharlotte Maxeke ngasebenza for 3 years kwaphela imali wamini waphela icontract ngithe ngisalindile ngathola kwenye indawo yangithatha futhi nakhona yangideploya eclinic under IHPS 2023 until 2025 yaphela icontract kanti vele nge-2023 bese ngiqala izinto zama-shooting so if uphela umsebenzi ngiyaluka abantu amakhanda nesitifiketi sokwenza i-makeup abantu babenza i-makeup ngiyabenza bangilentuze bangicele ngihambe ngiyenza mhlawumbe emakhaya usually isemakhaya bengasikhona kakhulu ngoba la ngihlala khona ngihlala phakathi kwamakhalati amakhalati athanda into zamahala ngeza nifuna 20 rand athi ngicela ngenze full makeup so nje angibabali nokubabala maku December noma ku good so ayingibane lucky ngoba abanye nginokupost into zami uthola ukuthi bayangibona abanye sebeyangicela sizocela ukuthi uzosenza i-makeup bengenza nama house amali kunjani ama-house calls makeup ngamakhanda mawufuna ukwenza ikhanda wenza house call 850 rand so bengabi broke ngaleyo ndlela njengamanje ngimile emsebenzini last year September bengiseclinic ngenza i-officer ngidila nabantu be-TB so ukuthema kuphela i-contract ngaqhubana lento ye-shooting ama-shooting awa on and off uzothi uyahambisa i-production ingakuthandi utholeni ikuthandile yabo uzube featured yona into esengiyiphilisa ngayo njengamanje uyazibona yini ngelinye ilanga ushadile ushadile iphupho la wonke umuntu wesimama kodwa ngokubona izimo esenzekayo emhlabeni ukwenza ngibe otherwise ngiyafuna ukushada angifuni ukushada so sengicela sengiyi-try yini wazifuna ukushada ngibona most of the people mabeshadile uthola abantu after bana 10 years bayahlukana ubona umuntu eshadile kodwa echeater futhi ngizibuza ukuthi kwenza kanjani lo muntu ufaka iring kodwa futhi ubhizi ushelana nathi singafanga ngamaring so angitholi answer ngoba ngisho noma ngabe umfundisi kodwa nazo inkinga zakhona zikhona kodwa mina senginokutshela ukuthi mina ngenza ngendlela yami ezonelisa mina nothi abantu ukuthi ngifuna babe kwi-status sami ngishada mawuthi ngiyawuthola umshado anginankinga nawo ngizowuthatha ngamukele futhi ngamthembisa nalo muntu ukuthi hayi cha uthi sophathana kahle ngo-1 no 2 no 3 lezi zinto zesihle sibona abantu ukuthi imishado yahlukana after 15 years mina nawe angithandi ngicethe ingenzeki bese kuba nendlela esizokwenza ngayo ukuze singafiki lesi stage I think ithi i-communication nokuthi mawuthiwa uyashada bese kukhona izinto ozenzayo ungamtshela umuntu akungabi faithful umuntu wakhe yo lento eqhatha abantu bagcina sebehlukana ngeke phela ungithole ngishadile kuyabamba kwesikhathi sengidivorcile damage impilo yami neyingane wanazo ziyahlukumezeka but mangamthola umuntu right mina uthi mina I'm ready nami ngingashada ungashada umguqe yebo umguqo ngoba sengibonile nami naye ngifundisa ukuthi uqela noma ubani besixoxa nje naye lapha ngitshethi ngisho ubhuti wakho omncane yamguqela vele ngizalele emakhaya bengize ngihlale nalento ebamnyama emadolweni mina bengisinda ngobulongo ekhaya ngiguqa elami idolo wayengabi nale umadoda bengibalise bangihleke bethi kusho ukuthi waguqa uqojeni yazi bengibuke enye ivideo abelungu
abelungu kusho ukuthi umkhwe wami sindawonye okanye umvashelo mina ngivashela unkosikazi avela afike angiguqela lethu udla nje baphakama abazali bathi uhlukumeze nganethu ifunda lento uyayibona nto ubona khona ukuthi kusho ukuthi asifani ngempela njengamanje uyamangaza ngoba segoli kuyaziwa ukuthi egoli angeke uzumthola umuntu ongamthatha umbeke ekhaya nami dadewethu njengamanje uthi yena engamthola umuntu engamguqela umuntu azomthola angifuni ukuthi sijule kakhulu lapho ngoba ikhona lapha imbohlo sikhuluma leso akhona umthabela lapha kuyayiseni bonke njalo dadewethu izona ziphi izinto mhlambe ongafisi ukuthi wena naye nisithole seniphakathi kwazo mathi usumtholile umuntu ezokuthi okay mina ngokuqala nginobaba wami yes ngiyamthanda ubaba wami yeah akunandaba ukuthi wenzakaleni naye phakathi wami kodwa ngizocela naye mayibona ubaba wami bengathi ubona ubaba wakhe ukuba nginomama bengizothi naye dawe ngizothanda ngayo uma wakhe naye akamthando wami njengowakhe yeah makuthiwa kuyokwenziwa igosa siyakubo siphethe igosa efanayo lezo ekhaya yabo manje ngenza kanjalo bese kuba lokuthi mayinengane nami nginazi ingane already wayesingazathi ingane zethu uhlale nazo phansi wena ubhuti wakhe wena usisi wakhe doesn't matter uma wena bahlukene kodwa kusala ngoba ubaba wakho elana nami ngilana ngingese biological mother wakho thatha mina nje ukuthi nguma wakho okubaleke unakho wonke ku relationship man supportana ungabi ne lack of communication umuntu mayinenkinga angayixoxela umngane wakhe axoxela abantu bakubo engakangitsheli mina ukuthi unenkinga ungafana ukuthi uyangihleba hamba uye kumina mngami noma umuntu wami kuno 1 no 2 no 3 angikuthandi sibone ukuthi uma ikhanda liqinile noma liqinanga kodwa malithambile ethambele indoda phela kuthiwa indoda ihlezi ihead lalela yonke into esho ukuthi bese uyabona ukuthi sithando sami angiboni ngalendlela osho ngayo nami uthi ngibe novula ungabikho uzofuna ukuthi ngoba ngihead mina sengifuthi njalo hlezi kulalela mina ukuzwana uthembana nokuthi ninakekelana lonto le nginganiqinisa uthanda ungangitshela phela ukuthi uzophumela ngaphandle ungishithela nje ine wrong uma ukuthi ukhona wrong ngitshele futhi ungangisabi mina ngifuna ukubuza kakhulu unikele unkosikazi ngimenze wesibili yakuzwa cabanga ukuthi ngitshelana band simkhona lapha engifuna ukwazi manje ukuthi uma ngathiwa uqondana nomuntu ongakhuliswa ngalendlela okhule ngayo umuntu okhulele ebukhosini mangithi ebukhosini ngisho umuntu okhulele la kubuswa khona ubabe khona umaye khona umalume oanti kanjalo angeke kuze wena naye nifana asikakhulu uyabona wena lo muntu ongenza nifana kusho ukuthi ifirst born ithandana nani ne last born magcina ngeke kuze kufane mangathi udibana nomuntu onjalo iziphi izinkinga ongahlezi uzibhekile okanye ongazibeka phambili ukuthi lo muntu engase angihlukumeze ngalento nalento ngenxa yokukhula kwakhe okokuqala ngaqala ngibe nedalo njena ukuthi okanye ngibe nembuzo ukuthi angixoxele indlela okhule ngayo vele manje relationship fanele wathi ngikhule kanjani nawe bese uwazi ukuthi na ube behavior kanjani and bese yambuza ukuthi ama challenges oku misbehavior wakho abe kanjani because yonke into yenza inama consequences if bewenza okuhle bowulithola uncomo angifundise na ukuthi uma ukuthi wena uphile ebutepu bophila into kanjani and nami futhi ngiyamtshela ngeside lami ukuthi mina ngoba ngingakhulanga ebutepu bengiphila impilo kanjani maye nozolo lo muntu lo uzongena ecathulweni zami kanjalo nami ngingangena ecathulweni zakhe noma ngenze exactly ngoba mhlawumbe isimo semali sobe si neutral bese siyakhuluma ukuthi njengamanje sikhetha siphi isimo lesakho sokuthi uphila ebutepu noma sikhethe sami noma sibaphathi nendawo I think ukuthi lokho kungasiza ukuthi sifundisane ukuthi uphila ebutepu kunje uphila kanzima kunje and then siyahlanganisa lento le ungangena esithenjini kahle kamhlophe ngithi mama umkhulele esithenjini ngingangena esithenjini umuntu wakhona nakhona angabi ixhuku baba khona ngoba iXhosa angabi ixhuku yasha kumXhosa angabi veda amaXhosa ngiyama oya sazoyidingida indaba yami nawe le Sithembu ngoba mazwana ukhona ngifuna ukukhuluma kakhulu manje awusabi yini ukuthi njengomama wadlula lapha nalapha nawe ungayenda usula
Angithi mina ngeso lami engibuka ngalo kuba nasendodeni ukuthi ayilona lixoki. Because if ukuthi isithembu sakho uyasithanda angibafundisa ukuthi bathakade but ngicabanga ukuthi khona indlela abangayenza ukuthi isithembu sakho sizwane uhlale nabo babili abafazi bakho. Angithi before uthatha umamkhulu umthetho mamkhulu uzolana oveta ngamthatha umamncane. Wamthetho mamkhulu sengicela ukulamanisa nazwana nomamkhulu ukuze ukwazi ukuthola ama blessings. Why manje wena mamkhulu kade uvumile ukuthi asithathe ubaba umfazi wesibini mase sekhona seniyalo. Bathatha bahlanganise mama nangu umamncane sengimlethile. Ababa ama sisters mosibanga ama enemies. Bazwana ukhuluma nabo ukuthi bafazi bami ngimthanda mani zozwana kodwa mani ngazozwana nama ngimthandi bobabili futhi masho ukuthi wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma angaze kufike la kuliwa khona xatshana sekune dialogue manje phambi kwakho. Abatshele nje abafazi ukuthi ngifuna la uma ubona lo ukubona usisi wakho uma lo ubona usisi wakho omncane ungamtreat. Uyabona nje manje obukhuluma manje kunabantu besifazane abakubuka ngelingiso nje manje ababona umuntu ozochitha imizi yabo umuntu ozobaphuca amadoda because isithemba safa mina ngokwakho ukucabanga yini evana isithemba yenza ukuthi kubuke ke sengathi isithembu into embi. Hey yabona nje ngithi mina ngikhulele esithenjini futhi mostly vede kangubani abantu bakhona basesithenjini. Ubhuti bami nje bana abafazi ngathunga 3. So sengize kwangena egazini. Mangikhula bethi mina never mangibona isituation ngama wami. Manje mangibuka masamadoda ngathi mancane amaningi agcwele emajele. Bayabulalana yonke lento. So vede banciphe abantu besilisa. Ikho ngithi fanele kuxoxiswana. If awungifuni ukuthi ngizongena nawe esithembeni ngitshela ubaba kodwa phela ngeke uzurule indoda ngoba ungayiphikisa kwesinqumo sayo. Ngitshela ukuthi baba lo angithandanga mhlawumbe ikondlela ngayenza lo munye angazi. But mina ngibona ukuthi umuntu angangithatha njengokuthi mhlawumbe ngizochitha umuzi wakhe ngoba nawe uzobe sathana. Phela ufika kwama usho ukuthi ubaba useya asenandaba naye. Ukuthi ngizoba intando kwazi phela ngizobe ngowesibili makuthi ngigcinwa kimi. But angaboni ngasolo umamkhulu ngesolo ukuthi ngizobhidliza umuzi wakhe mhlawumbe ngizowakha. Vele bakabili omunye angafika ezobhidliza omunye afike ezowakha. So mina ngiprefer lokho ukuthi kube nemeeting. Hlale phansi kukhulunywe. Ngabi ukuthi ukhuluma nendoda yakhe eceleni mina ngala uzokhuluma nami cha sibe family athi si family. Sikhulume sizoba inkinga la sonke sibe right ngabi kuzohambe ngekho right. Mangenziwa kanjalo ke isithembu nami ngesiphasisa. Yini ethanda ngesithembu? Into ezothi ngithanda isithembu ne. Phela umuntu wesilisa kuyacika amahlezi nawe. Nafuna uqamba amanye ngihlezi ngiba nendoda kuze phela iviki cha. So kungcono uma kunomamkhulu hayi umamkhulu shaya umoya. Akunjalo nje usuzolokula sefanele ngigqigqizeleke ngipheke intende. Sefanele ngithi noma ngigula nkosami ngiphekele baba mangigula mina noma ngithobe ukuthi uzolala kwami. Ngeke phela ukhona umamkhulu noma umamncane dila naye mina ngoba angikho right. Angisupport ngalo ndlela ngoba phela angikho right akangisupport. Akashone kamamkhulu ngeke ngimbalele ukuthi hayi bekuyigame lami mara waluzoza ngakwami namhlanje. Ngoba vede nami ngifuna peace ayikho umuntu ongayifuni peace. Angisho ukuthi angikwazi ukupheka ngiyakwazi ukupheka but iproblem kufanele phela iphele uma sengasekho right ngenxa ukuthi ngiyi1 kanti mase babile khona umamkhulu noma ekhona mamncane sizoba msante mamncane bewilanga lakho namhlanje kodwa ngoba ukho right I'll take over. Njengamanje mfowethu sinenkinga njengokubona siphila kanjena zonke izinto zidinga imali impilo yamanje inayo iyaphila itself yabo. Ukhulume wathinta indaba yokuthi usemkhakheni wezokuact uyalengisa. Ucabanga ukuthi matha usutholile umshado engabe sesithenjini phela sithenjini ka computer ngithazi. Ucabanga ukuthi uyazibona yini uqhubeka nomsebenzi wakho ukulingisa okanye uzovela uyeke yonke into focus ekhaya? Angeke. Ngizoya kanjani sizodlana? Phela masithandana siwumndeni. Akusho ukuthi ubaba ngoba nake head sekufanele ukuthi asafarisha. Nami nginazandla uNkulunkulu engiphile nginetalent. Ngiyasebenza mose konke nginesikhathi. Manje ngiyosebenza lethe ngiwenza ishooting ethi ama shooting anekhathi. Banginikeza iscript sami okay wena ithi namhlanje uzoshutha ngo3. Angibe business nje uzasekhaya ke ekseni setlishe everything. Mase kusha isikhathi sokuthi ngiyoshuta
mawukuthi imoto i1 ngiyahanjiswa ngiyokushutha mawukuthi uyakhona ukungilinda lethe ngiyoshutha 2 hours angakhona ungilinda sibuye senekhaya mawukuthi ngiyoshuthela kude ngihamba iyangilanda icrew iyangibuyisela kwiset iyaphinda futhi iyangibuyisa mangibuya futhi phela ngasho sengikhathele wala ushutha moze akukhathazi lo nto leyo mina ngakhona ukuthi ngikwenze both side ngibe unkosikazi ngenza ama shooting ngobani obvious ba profita nami ngiyasebenza siyakwazi ukuthi sihlanganise izinto la ekhaya senze umndeni wethu ukuthi ube sesimene si right mase sekuleka sekusebenza u1 so umndeni kuba inkinga le and futhi yamazi umuntu mesebenza u1 banempakamo asofuna ukwenza lo uthatha mina ngikhathele ngibeka kosebenza ayo awena ukuthi kukhona amadoda nje wona adila ukulala nabafazi babantu ngikwazi kahle manje wona uzodila kanjani manje lapha kwi production okanye so lapha kwiphunga lenja production uphunga lenja manje khona into aseyicela kuwe and ushadile uyayifuna le role ngibe ngishadile mina ushadile vele sesikhona semshadweni nangu director usefuna mina sefuna ukulala na into eyenzekayo le into ekhona enzakala ukuthi is wrong umuntu maye accepta lonto noma ngangayithola muslo role umzimba wami ngizothandana nalomuntu noma ngilale nalomuntu lo agcinena ngilaxaze noma nami ngize ukuthi ngithola irole what if le role into ya 1 week sengithola irole sengilale naye ngomzimba wami ngumfazi okuwese ngishadile hamba nerole yakho ngizoyithola mana akashiyanga lutho umzimba akashiyanga lutho mina kodwa ukuthi azolala nami ngumfazi oshadile noma ngumuntu womuntu ulala kanjani nomunye umuntu kunomuntu wakho ngafanele angichazele ukuthi yini la ibonayo kimi angayiboni umuntu wakhe yini lemi attractile kuze ngizama ukuthi mangihlangana naye makuthi amehlami angangibuka emahlweni phela sisebenze nje senze umsebenzi asizelanga ukuthi solalana la sizele uzokwenza umsebenzi lo ukuthi sikwazi ukusupport imindeni yethu that's all indaba yomathandana nokulalana ayisebenzi mawuthi wena ubona ukuthi uzonginikeza le position ukuthi ngibe ilentuzane ngibe ilentuzane ngibe ngicastwe and ngizothola irole noma ngibe kwi-leading role noma ngibe main character fanele lale nami ngiyekele kodwa kusala uma ukuthi talent likimi uzobuya kimi uzongicela ungasafuna ukuthi ulale nami otherwise ngiyeke ne-talent lami bakhona abanye abazongithola bangazofuna ukulala nami before banginike umsebenzi uma kuwukuthi ukudibana le situation yokuthi umuntu afuna ukulala nawe ngoba ezokufaka eminyango thizeni uyudile nayo kanjani zenzeka indawo enjalo ngeke ngimention igama lelinye ikhansela ebelibhizi nje emakhaya umuntu akona beshaywa sana kodwa bewenza usho ukuthi mawususulane naye futhi umsebenzi uyawuthola wangitesta ke nami wakuthi ke vede kube close kakhulu nosisi wami esho nje ezetshele ngisho insisi wami ukuthi ngizomenza second wife ngiyamthanda umntana kimi lapho baba mdala ngiyamthanda umntana mhlawumbe umuntu akasisi wami o7 something ngiyamthanda umntana kimi nje mina ngifuna second wife futhi yena ngahlala naye mase ngama meeting nangu la eduzane ngoba ngamenza iPA yami hawu uqabato kanjani manje wena ngoba ubhubhisa wasana ngimtshela cha nje wena uyabhubhisa nje la usufuna uzobhubhisa la ngitshela iqiniso ngithi nje kunabantu abangaka nje wena bonke bathi nalo mawudlula kuthiwa naye lo mfanyana wamthola naye wamthola never mina ngeke ngibe kulo team le okuwese umfazi wakhe la uyabe ngithanda ngakhona ithi ngiyayithanda lengane kubasibo awusezothini manje nami sengilala nendoda yakhe hayi nashembe engakuboni nje ngendlela right leyo ukuthi ngizothola umsebenzi ukuthi ngilale nomuntu ayingcono ibribe ningixolele ngcono ibribe ukhipha imali yebo manje sengizokhetha ama-feelings noma khetha ama-feelings lo muntu uzofuna ukulala nami ngathi bengifunela ukuthi ngithole umsebenzi once off manje sewuzongithola ukuthi hayi lo ngiyadipha manje ngiyaqhubeka sezothini manje abantu ke nakhona la emsebenzini ukuthi lo wathi ngaphela indaba ayihlali phansi wawuthola umsebenzi lona kodwa abaqale bambeka embhedeni isithunzi sami Nkosi yami kusho ukuthi ke mangikhuluma nawe nje manje ngiyakuthola ukuthi umuntu ozithandayo umuntu ongafuni ukuyidlalisa umuntu ofisa ukuthi abe nezinto zakhe tatwethu uyalibona izwe lenjalo ngiyathanda lapho umsumbiza ngegama uphinde futhi awuphungale nje mina bengithi usobholo umdlalo cabanga sisekuyo le ndaba yesithembu nokuphila nje komuntu njengamanje izinto zenze konke okwenzekayo cishe 90% kuyasithusa kuyamangaza sesizikujwayela kumangala uyayibona into enjalo abantu abasebenzi ama foreigner ngapha iwo match and match odudula uthini wena ngayo yonke lento
Ayishem sonke nje kahlahle isiphathisa ngekhanda ukuthi into engibona ngazi ukuthi umphathi wethu uNtekenteke upresident wethu uNtekenteke ngazi ukuthi yena ngendlela engibuka ngayo ngathi enjoya lento okay because noma kunenkinga noma ngabikela kuphatha isikhathi ukuthi resolve inkinga futhi angikhumbuli nje ngimbona kuthiwa nje uthathe serious yama foreigners ngezwe nje akusho ukuthi abavakashi la ekhaya South Africa bamukelekile futhi benza irand ukuthi inyuka usho ukuthi vete uyawathanda ebihloba sasa kuhlungu kakhulu bafethu when it comes to imisebenzi into engiphatha kakhulu kakhulu ngihlala kwenye indawo lapha engihlala khona ePennyville yazana ukuthi ama foreigner akhishwe emafemini ngoba labantu into abakwatisa ngayo ngizofika mina unginike umsebenzi mhlambe ngibe nenhlanhla ukuthi ngine profession yami efuna lo msebenzi uzongibuza ukuthi imali engacela engathanda bangiholele ngithi mina ngifuna 25,000 Bavete lifike ke lezi zimbali mntana ezokulona lifuna 5,000 yasilimaza leyo nto ngoba mabefika emafemini lethe wazi imshini bazothi nto uthi sineze emalini into abazenzayo abasilimaza ngako letho uthola emafemini amaningi ugcwele bona ngoba bona bayagaina ngithi because le mali ebizokhokhela wena isiyehlile bona sengiyabona babagcwalise all over nabantu into engibona kuba ne skills banama skills ahlukahlukene into abangabe ngisho bashangayo mhlawumbe nathi masingafunda ukuzimela u7 noma yini onayo uqala ibhizinisi encane ukuze ukwazi ukuthi ungene esikoleni kade ngisho ukuthi kunesikhathi la uthola ukuthi i-course yakho thatha 2 months bese kunama social networks uyakhona ungena online uapply ku-Clisho ungene online ufundele something uselect uthola certificate khona la ongakwazi nokumarketa ngayo I think nokubalezi kubantu base South Africa ngoba I remember kuqala into edudula bethi ecomment bethi ama Nigerian sifike siqala umsebenzi bese nifuna ukuzosiphuca amabhizinisi ethu lawa siqala nathi nani lazy nibe lokubheka phezulu lapha emjondolo yenu niphuza utshwala nibhema insangu nidla ama drugs thina sewadayisa ngiphika kodwa ngeke nisibone siwadla ama drugs nina nibe lama drugs senze umsebenzi emveni kwalokho senifuna usiphuca kusho ama Nigeria athi nje ngeke uma ucabanga kungenziwa kanjani kanti kungalanyulwa kanjani wena uthini ngama foreign awahambe noma kwenziwe njani hayi awahambe awahambe labantu basilethela nje ihlupheko bayasibulala bayenza nama VN athusayo khompyutha nje bona abanandaba basabi basitshela ukuthi bona bangena kuma border badlule nge500 rand bethi bazodila nabo but bethe emathaveni laba badawayo bazobaqeda ngenhlamvu bethu sisibethu ngoba bathanda amadoda bazobafakela usheve ematshwaleni babulala kwasana eSouth Africa washo khona nje elinye lalikhuluma lethe lithi lona lize nebhama ngaze zingaki wathi ba ama group wabasukela nje ngedolo zabo baziqhula inhlamvu bashaya kwasana base basho bazodila nama club kakhulu kuba sidawa kakhulu kudumile ukuthi kunokwenzeka kunezindaba ezithusayo ezinokuvela ukuthi endaweni ukuthi ke kunabantu abafike bababhubhisa ngenhlamvu kunabantu abashonile nje abaningi amaphekatheni ungabe usho khona yini ukuthi ama foreigner nesandla kuleyo ngeke 100% nje ngisho because abantu bakhona bayifihla yini kwenzeke lento ekhulunywe kwiVN yatrenda kuma WhatsApp group wagcina lapha egcineni sekwenzeka exactly lento ebishuye lo muntu obvious ama foreigners nawa involved wena ungaliqoma ni foreign awe yo ngamenthi ngibe single for the rest of my life makuthiwa sesele wodwa ngamanje ngithi nje nami ngicela ukushona noma ngibe single ngeke ngiqome lezo ziyaloya 1 okwesibili zenzani ilimo dade bethu baboleka ngisho imali emabank umuntu akubolekise imillion athi uzolikhokha kancane nawe kulutheke uvume ukuthatha imali umuntu asuka ngisho kanjalo bakutshela ukuthi ma retire bazokunikeza ukuthi ube nemali eningi benza nje bayigame kahlahla abantu bangaphandle bayigame uzofika umuntu athi uya retire wena ngicasisa iform ngiyakusiza iphuma imali yakho mayiphuma imali yakho ingena kuye uhamba nemali yakho yonke wena ususele kanjalo bajole nawe ngazi noma umqondo bayawudoma yini odade wethu balutheke yo uthi sengihamba ngebank athi umuntu ukhipha u250,000 baby ngizokukhokhela yazi ukuthi nginamabhizinisi why ungabi nawo 250,000 namabhizinisi hambe ebank uzokunisa nga 10,000 akuneze ka 3-4 after that lapho uzokhokha u3 years wonke nemali yo ngisho ngakuthiwa kanjani usamngisho ngangichama libe ibounce libe njani ngeke ngibone mina eQurini right
ngibukile abantu behlukumezeka ungazi ukuthi umuntu ungamkhipha kanjani nginabo futhi abangala bajoleni nawo inhliziyo yami beyibabhlungu ngibona umuntu esehlukumezeka khona nje story lesi ngangisasebenza le eCharlotte Maxebo ukuyethana naye lo bhuti uma ethanana naye ubhuti alande umfazi wakhe phesheya yathi kulosisi she's my sister maye ngekho sisihambile emsebenzini ubhuti ukulala nalo muntu ngedlozi lalo sisi noma noNkulunkulu amkhonzayo wajika endleleni ukhohlwe something after i-hour wabuyela endlini mayifica wafika wasekamereni balele kodwa utheni usisi wakhe ngalo mzuzu usemthengisa indlu base kunemoto ngaphansi kwegama likaGeli ubani osenkingeni lobhuti ngoba sebanjiwe vele sekunalezi zimo usala yedwa lo sisi ngomuntu osayinile lapha uGeli kodwa uthini ngalento yokuthi kubo labantu bohamba khona abantu mhlambe ngempela ababaleka emazweni akubo bebalekela ukusindisa impilo zabo mhlawumbe abangafikanga ngobugebengu kulelizwe futhi abangadayisi ama drugs uthini ngabo ayike laba banjalo ngicanga ukuthi labo ngasingabacelela ushwele as long benama permits benayo into ukuthi la ngivumele base South Africa phela mabe engenakho wrong vede basalimaza umthetho awuvuma uhlala South Africa but mawuzela uzowenza ibusiness wazi ukuthi le ayikho kwi risk ngoba egcineni kudla inganzethi zodla ama drugs impumelelo yabo isishabalele ngenxa yabo mawuze ngomsebenzi and umsebenzi wakho legit right lokho bangahlala ngoba phela ngeke sibe i-country sokuthi singanawo ama foreigners manje ubabona kanjani ukuthi laba abagangi hayithi fanele wenze i-research umuntu uma efika la eSouth Africa kunebusiness bakhona bethongcweda benza ama-research kusesha yonke into amaphepha akho umuntu awabekela bakhona abantu abayenza futhi under ilentuzana ugovernment unabantu abaqashile ukuthi babheke into zomuntu ukuthi into yakho ni legit isemthethweni yes ngoba uzofika udayisela ukuthi uzokwenza let's say udayisa ngecompany mhlawumbe wenza icathulo kodwa siyabonala eqedeni sekunama drugs futhi yabo into engithi kufanele ukuthi wenze kuhlezi kuseshwa uthi angazi ngenza kanjani kube nama cameras obheka nje kupresident ukuthi abone yonke into eyenzakala eSouth Africa ingana uyazela la umbuzo yakali ngobazi umbuzo enginawo ngama foreigner ngifuna ukunderstand ukuthi ke kungenziwa kanjani ngoba yonke into ine solution umnqamla juqwa lento ngokwakho ukubona uhulumeni mangathi uyayisumela lento isiphi steps sokuqala okumele anyathele kuso ngoba ngokwami ukusho ama foreigner awazifaka emsebenzini uke wayithinta le ukuthi bane skill bavuma kwasana imali encane kanjalo uhulumeni engenze njani mhlawumbe uvaka lento kwazi ukuthi eSouth Africa kusenzeki into kanje mhlawumbe kuzomela stopisha ukuthi nalaba ababasaplan ukuthi bese bengizi ngazi ukuthi bazonzwana la eSouth Africa bese ukuthi laba abaze ngobugebengu bonke yep ukuthi bayemaku usala abantu aba-right abenza into ezi-right ngoba nabafundisi bakhona abama-scam ama-fake bafundisi bafuna imali ngapha bethi iqhulekise bekunikeze uma 2500 bethi yebo bathi wena uthanda nje bowusesibhedlela inyanga yonke bakuthandazela sewu-right ubuye sewu-right into enjani nje leyo nkosami la eSouth Africa bayonke le thina besingayazi kodwa bafika bona bazobhubhisa nje siqalekisiwe eSouth Africa abelungu uthini ngabo bahlale bahamba abelungu abafani mangathiwa hamba amabhunu ngajabula kusala abelungu nje laba mhlophe aba-right abanenhliziyo ezinhle abazi ukuthi umuntu mayesebenza umtreat njenge-colleague yakhe ungamthithi nje ukuthi wena uyi-boss kusale labo kwaba-right kanjalo esingazi ukuthi singenza kanjani ngoba umuntu phela mayesebusweni bakho uba-right kodwa le emva kwakhe ngithola umuntu aphenduka aba yisilwane nomuntu omnyama uyakwenza lokho angiphiki kodwa abelungu most of them especially amabhunu ayahlukumezana asenalento yo-racist awucabanga ukuthi bona labelungu bonke behlangene ibona abama-foreigner kuqala bayiwo phela vede bona babona base-South Africa baqhamuke e-America ngithi manje makuthiwa-ke ama-foreigner awahambe ngengabe nakonke namandiya konke yazi ngithi konke sisale sodwa South Africa kuyoba njani umcabango uma sekuhambe wonke umuntu owufika from emlungwini iChina, India, Bangladesh, what khona angithi la bantu laba bafika abanye bafika batrain abanye ama skills uthola ukuthi lo mlungu lo bengazi ukuthi uqasha abantu abanama skills abangala eSouth Africa bazotake over phela banamandla ukutake over yini njengamanje ama South Africans engazivulela okwabe eceleni ngoba phela
kuyacaca ukuthi ama foreigner asehlukumeze ngapha bese ama South Africans abe wodwa sivulele okwabo yebo ubiwe ukuthi okay njengamanje la akuzungena iforeigner la yebo we understand bese ke mhlawumbe into kanjalo yini ngenziwa kanjalo basiqala awabo amabhizinisi benza ama laptop benza ama komishi kwenziwe igoda yini ama South Africans leyo nto mina ngazi noma South Africa namakhanda aqinile noma phuza ukucabanga noma bayavilapha ngoba labo bantu labo banazi skills inkinga balele phezukwazo yazi bengikhuluma nomunye umntwana besinayo so applyela UIF ka Mapone uthi lo bhuti ngisebenza ecompany enkulu nge-engineering Mons engineering lo mlungu abaqasha abana 8 years umuntu uqoqose abashukele eAmerica thathani le mali musi ngithi mina why ngaqala company athi yena ngathi usemqondweni wethu ngathi ukhona masine meeting but imshini yakho iyabiza ethi ayithi umlungu ngobe ehamba ushiya izinto la ngoba ngiyaqhula lezi insimbi engaka lezi benisebenzisa nazo pheshe obvious uzenza zibe kwi-sale communicate naye mayehamba nje ngempela take over nithengele imshini le mali enizothola i-UIF bedinini ungabi wedwa hlangana nezigroup ngabe uthi ne group yini ngithengele imshini niqhubeke nitake over mos why nifuna ukucabangela ngaso sonke isikhathi bese niqasha wona labantu abangakini ba train abanye nani well trained ufuna nabatwana abancane laba abangasenemqondo fresh niba train nabo ukuthi benze lo msebenzi babe ama junior weni niba masini umsebenzi uyaqhubeka uyazi khona enye i-shop la angazi corporate noma i-corporate noma yini le shop yamabhunu yaqalwa ngalendlela ochaza ngayo